Iskaykaj salapa umalliqnin, magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, hinallataj Augusto Ferrero Costa, Helder Domínguez Jaro magistrado kunapiwan, audienciataj ispirachinku, miércoles chunka iskun niyuj punchaw octubre quilla, iskun horas 15 minutos niyuj achikyay pacha, abogado kunapari marininta uyariykuspankum, botanapaj sajirunku tawachunka constitucional mañakuykunata. Iskay waranja iskay chunka iskay niyuj watapa, waranja tawapachak suktachunka pusaqniyuj yupaychasqa expedientepi, amparo mañakuywanmi hallarirun. Julio Fernando Flores Arroyo, amparota mañakuchkan, Lima Corte Superior Justicia Wasipa, kimsa kaq civil salampa contrampi, hinaspapas, Poder Judicialpa Procuradurían Publicapa contrampi. Viernes iskay chunka hukniyuj punchaw octubre killañatajmi, hallarij kaq sala audienciataj ispirachin iskun horas achikyay pacha. Botanallapaqñam hiparun kimsa chunka constitucional mañakuykuna. Hallarij kaq salapim huñunakuchkanku Manuel Monteagudo Valdés Umalliq, Luz Pacheco Serga, hinallataj César Ochoa Cardich magistradokuna. Paykunam uyariykunku abogadokunapari marisqanta, hinaspapas tapupaykunku. Tribunal Constitucional.